Hitz egiten ari garenak, gure herriak jasan dituen indarkeriaren bi biktima gara, eta baditu komunean bi helburu. Batetik, gure seme-alabei eta ilobei, bakean bizi den gizarte adiskidetsu bat utzi nahi diegula, gure nagusiengandik jasotakoa baino hobea. Eta bestetik, euskal gizartea eskatzen ari den aro berriaren alde egin nahi dugula. Ekitatea eta justizia gorrotoaren eta ezin ikusiaren gainetik jarriko dituen aro berriaren alde. Cada cual tiene la tendencia natural de asumirse a su propio dolor, sin ver que el de los demás. Pero nosotras no queremos ser complacientes con el olvido de otras víctimas y con la vulneración de los derechos de los presos y presas, o con la marginación de ningún colectivo familiar. Tampoco queremos que nadie hable en nuestro nombre. Solo nos representamos a nosotras mismas, pero creemos traducir el sentir de muchas víctimas si decimos alto y claro que los derechos humanos deben ser también la norma de actuación en las cárceles de España y Francia. Lo demás tiene amparo legal. Horregatik eskatzen dugu, espetxeetako onuren kudeaketan diskriminaziorik ez izatea. Presoak Euskal Herrira hurbiltzea. Osasun larriak dituzten presoak eta adineko presoak askatzea. Graduz aldatzeko aukera izatea. Kondena bidegabeak berrikustea. Gure herrian bizikidetza demokratikoa eraiki nahi badugu benetan, ezinbestekoa da giza eskubideak abiapuntutzat eta elkargunetzat hartzea edozein akordio sozial lortzeko, bizitza politikoaren gutxieneko ardatz gisa. Así deberían asumirlo todas las asociaciones, convocación consultiva y seguimiento de los asociados. Lejos de cualquier instrumentalización de la defensa de la venganza por encima del derecho. Euskal Herrian, astiro, adiskidetze eta empatia prozesuetan aurrera egiten ari gara. Estatuko erakundeak isilik dauden bitartean. Dagokion balioa aitortu behar zaio, elkarrizketa politikorik gabeko egoera batean lortu denari. Duela ia 10 urte, indarkeria bertan behera uzteko alde bakarreko erabakia. Duela urte eta erdi eta desegitea. Jendarte zibilaren implikazioa erakundeek ausardia faltaz esku hartu ez zuten arloetan. Biktima mota guztietako errespetua areagotzea. Presoen senideekiko empatia izatea. Haien joan etorri luzeen aurrean. Todo ello nos hace pensar que nos encontramos en vías de forjar una convivencia democrática basada en la inclusión social
y en una cultura de derechos humanos y de paz que garantice la no repetición. Zoritxarrez, ez da hori Espainiako estatuaren jarrera. Iazko urrian, 19 urte luzez espetxean izan ondoren, Angel Ochoa de Eribe hil zen. Espetxetik atera eta 4 hilabetetara. Izan ere, 2015-etik gaixotasun larri bat izan arren, ez zuten lehenago askatu. Ez gaitezen engaina. Estatua da egoera hau mantentzen ari dena. Oso gutxi baitira, espetxe politikaren arloan humanizazioaren alde eman dituen urratsak. Hoy tampoco queremos olvidarnos de las presas y presos catalanes a los que una vez más les trasladamos nuestro cariño y solidaridad. Constatamos con precaución que la excepcionalidad permanente, tanto judicial como penitenciaria, han alterado las reglas para una justicia proporcionada y sin sistema penitenciario integrador. Estamos hablando de derechos humanos y no de reivindicaciones políticas. Su defensa nos compete como ciudadanía, porque no se puede construir una sociedad reconciliada sobre bases punitivas, injustas y vengativas, y sin sanar heridas y secuelas tras tantas décadas de confrontación o desencuentro, y ello debe ser una responsabilidad prioritaria para nuestras instituciones electas. Azaroko hauteskundeetan eskuinak eta ultraeskuinak aurrera egin arren, gehiengoa lortu dute joera aurrerakoia duten indarrek. Eta beraz, ausardiaz, gai hau estatuaren agendan sartzeko aukera sortu da. Are gehiago, Euskal Herriko eta Kataluniako alderdi politikoek eskaera hau saiestezintzat eta urgentetzat jo ondoren. Eta estatuak eskubide hauek errespetatzeari uko egiteak 3 ondorio ekarriko ditu euskal presoen eta haien senideen egoeran. Preso eta senideak existitzen ez den gerra batean baituak izango dira. Izan ere, garaitu eta garaileen egoera batean pentsatzen duen botere baten imaginarioan baino ez dago gerra. Biktima izango dira, zuzenean jasaten baitituzte, zuzenbideko estatutzat jotzea merezi ez duen estatu horren gehiegikeriak. Eta azkenik, preso edo haren edo honen senide izateari utzi eta familia duten eta preso dauden pertsona izatera igaro. Eta haien egoera guztion ardura izango da. Queremos recordar que lo que hoy ha defendido la ciudadanía vasca, movilizada por docenas de miles en las calles de Bilbao, es lo que también han apoyado las instituciones vascas, Parlamento de Gasteiz e Iruña, Juntas Generales y Ayuntamientos vascos.
Este gran respaldo nos permite decir con firmeza que el problema ya no lo tiene el Estado con una organización disuelta e inexistente. El problema lo tiene con una sociedad que no quiere mayoritariamente que en su nombre se vulnere ningún derecho, tampoco el de las personas privadas de libertad y de sus familiares. Gracias por vuestra asistencia. Gracias por la defensa de los derechos humanos. Gracias por trabajar por una sociedad mejor para todos y todas. Eskerrik asko, gaur hemen izateagatik. Eskerrik asko, giza eskubideen defentsan aritzeagatik. Eskerrik asko, guztiontzako hobea izango den jendarte baten alde lan egiteagatik. Eskerrik asko.